Selamat pagi. Jalan baru Sedayu City. Hari Minggu. Sana arah Kelapa Gading, guys. Kelapa Gading. Sedayu City. Nah, yang di sana arah ke Semper. Arah ke Semper. Minggu rame, guys, pada olahraga, guys. Dan yang di sana arah Cakung, Pulau Gadung. Rame, guys, pada olahraga, guys. Nanti kita sedikit masuk. Oke, guys.